University amajingwaga kandi bwashesha ngaburijo rwa mukaga nzotine program eji yakadara hano yaha TV West kandi tugena tuganira hanshonga zitari zimwe na zimwe na nekigenderwa cyo kombe kihangeri kandi ntenda kuganira hanshonga irukwata habyo bwegese abo kwa Mandela akagira mutari hanga arugamba byo bwegese kubasa kutunguka karakahika aha mutindo oguru rukwenda kubaho rutine musindi murungi gwebyo bwegese so obwegese rake dubakagira ngo it is the key kongana bwe tishumuruzo chonka it is the foundation for everything nugo musinge ogwo bindi byona bitandikiraho so kuza kutereza ihanga mushimye kutereza obwegese twendaganira obwegese kandi turahanuye mu studio niyo Vincent Bujuzi na bagenzi banye ko uza kubareba kandi tuganira hanshongemo but it's not our debate, it's not our topic. Konga omyabwenyo bakweta Sigmund Freud akajya man is driven by the sexual instinct. So man without his conjugal rights. So you realize that you cannot describe man without his you know. Yenda kubachira. Omurama gwitu eriza nebyo butegeki I mean nebyo bwegese ebyo bwegese government wikeje hwire turebere ntashora makuru mu papuro wa the new vision headline benegera ngo government nena kutanga kurundana sente ezuru kurundana ka school fees o mashomera gayo aga primary nenda kutanga kuzurundana kugira ngo iwo muzire oyina abana bushomero mashomera ga government aga primary okuruga kibanza cyo kwa mushanjo umwaka ogo that is a new financial year government neiza kuba nerundana sente ezo eze kwatire nka school fees direction chimanyiza ngo government niyo kwiza kuba ne providing ekwetago mashomero ekitwireho tubentwesha shurura school fees amashomero no bwakutwara umbanka konka obawazita aha bank account yishomero kongo murundogu naza kuba hariho enkorere yetwiro mu university kirunja twineho university lecturer Dr. Benjamin nayo bana tugambira kandi abinyinito ntukimanya because we are not far off from these universities hati okuza kushashire sento mu university no shangano ba generating eje bakweta reference number eje namba bagikwereza nangwa no shiteyine n'ubwire watu warubwe buringwa na expiring hati eje namba aho kushashura sentezo bazazo mu URA rero kirungu government neba niyo yakira sentezo ati niye ku providing universities now challenge yo mu universities is no zakushanga mu university no bwe kwanenda kantu kache it is now supposed to make a requisition from the government shimikwanesha wa government konga kuko kubimanya process ejo mwenda kusotinga ikintu cye recent ya university mwe bambajya ngo it is dilapidated eriyo mumbera mbe muno and the reason why twine sent hariho umuntu cyo twarebe shanga university nenda ka fixinga konga taro sent turebuze kintu cyo kirazo mu primary zitu icyo kubanza ito abazira bakushomeza mu primary zizo abinji tubentu tware eshatu otware ebiri orugahuzumare hati chiro nchizo mu government I mean chiro nchizo mu banka iyo reba system ejo is it not going to become an inconvenience to parents and koga mbona bakuru b'amashomero ngerezo kubeta binyino batina because abakozi ba government ngerezo kubengeginga binji nawe ujate ico cha Twitter ondije amburuze yangira ati harishi karoje tubakagira ngo amashomero agatika kwa sente ati nibenda kurundana zia it remains a challenge karoje tubakagira ngo amashomero agona gawusha hati nibenda kurundana zingahi kandi zia ko kuba noreba government cyegambire nka reason yo kuba niyo yarundana sente izengara amashomero garundana sente zo bundi gaziriya naguga zikose bwabo mwe niyo kezo ndani igahereze bwakwenda ekindi bazengamo muruzo omurugo nige exploiting nigarundana sente nyingi ombazire nangwa gashabana nabantu ushanga nigashashura sente zukirira za private schools mwe tukumanya atubone benda kubiho zinga hezo asanje zo zishemire so umbugufe kintu echo kiriyaho konka abinja bokumanya kiriye o mu universities za government these government universities zizi tugambaho
zirinke ziri starved financially nohikaho rebecho ushangana bajya ngutaro sente urebecho ushangana bajya ngutaro sente kandi turi ntuyebuza hate ikira ko mu mashuri ga primaries gona gaba gatyo gashaba washaba bajya ngurindaho baza kwereza bakutonyura how will this nchiza kwera kitubyenshoma harone kindi abamwe babuza kanosho government eyo nekore cyo mbwiro tukureba batushaziro sente nyingi munonga ombikwate no buhwezi ako ko kubano yetegereza ijo mbere yo ningezaho kureba wanoreba sente za bintu ziza nko buhwezi aro sente za bintu ziza zayemerezibwe arwa yimbe ni imbere baha well yes tukaba tutunga sente za HIV AIDS program za zingana 243.2 billions ze sente zikemera tukaba tutunga sente za malaria control program za zingana 121 billion shillings izo hatuzuru tukaba tutunga sente za support for human resources for health za zingana 67.8 billions tukaba tutunga sente za TB program za zingana 60.2 billion tukaba tutunga sente za zingana 36.9 billion za health information systems hamwe na health care waste management za zingana 22.2 billion izo sente za yemerera abamwe bakareba nkechetengo cha government cyo kugira sente ziyarunda kandi atubakeza kucira batyo bebuza. Now if it is that then neza kuzibona nezakira nezindko mu mashomero ningana haza kuba umunyurura nabindi barebera arikiriya ecyaro ko government system shange sente muzurundana kamba regi mukazisindika kampara zikazo mu central government mucende ekingutaro sente mucenda kiriya ngutoreze when generally abantu bari kabataka changere kandi noreba necyakubaho soon ahubwo kibanze cyo kwa mushazo utare konga turinga bo kiteka teka ho ushanga abantu nibakireba with reservations. Vincent Mujuzi inara DC ahabwakajya Lilian Ruteraho owo kiteka teko ki twakwakira bari mnongo tubekanisa programu nangwa nabo kutureba nabagenzi banje panelist batayi banje umambright kurukayo kawurangwe ibintu bikabitire mazima kukarahanga yakugirira imbabazi wija kandi ntukwenda idini no kutina range amazima no kutemanje zuri okufa tukwendeza muntu mutayi wanje webare kandi umushomesa kandi kijaha muramwogo ningira niwe no manyo kigukumanyisa nyenda kwakira mwena bari kutureba kandi na mnonga ab education system ahindi abo kubandi umushomesa abagenzi banje abinyina hano mukimanya yo mushomesa nango bwa RDC na appointment yongireho konka hibutari ndiyo mushomesa kandi ninza kufa ndiyo mushomesa mwene umuramagweri izoba no murungi nyonko mushomesa nka RDC nangwana no muziri abo kuba tuna no gutwataho bitunimbakira ninyenda ngo muturikirizeje muturebeje kandi ebihanure biturahanure mazima kabe nishaba Vincent Nimbaso butabikushaba konka planners education kumwakube mwamuriya mukahura nteka teka yitu ekintu kikabonire banonga yabare mnonga Lilian Dr. Benjamin Musita umushomesa webya economics mu universities kandi nangwe cyo mu university mwa haryezo za government zenkoreje turebera uza gukora primaries etwire twakwakira babare mnonga mejurize okunta iso gondo murundi kandi nsimarhanga kushanga ngo bright ahurire tayine shonga eshonga nezera kumukara mwacho kugaba mondira kugaba tugine shonga ekikoro namagara icyo kubanza cyabyona naisia kandi kushanga ngo yargaye jaha no simera rahanga ndamsahiwo rya TV kushanga ngo iyo torukurugaho kandi n'ekintu cyukuru kushanga no TV West kugira ngo gire cyo wayega nyencha kare wabo ino urukajana nawe aha boda stage ningashi ahamuzgo gwaho shitami ugambe oyino kwetegereza utagamba nkongo ndijo arukuteka teke byateka teka kandi ntwara ukora musako wanje abashomesa bambara university n'abakozi bayo n'amashomera ganda genda kurabamo konka kugira ngo hatu ya government cyenda ninza kushobora kurga government net tware zeta experience yende birom budgeting